sudah jadi main. Iya. Ini kan bool ya. Ayo mah. Salah pakai bunda mana?
Allahumma sholli wa sallim. Ini pasti nggak sedih kan kayak kita gitu kada gitu pun. Oh itu harus bocil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat santri, kami santriwan santriwati kanan kanak-kanak bulan suci. Aku berjanji satu rajin sholat sepanjang hayat, dua tak lupa mengaji setiap hari, tiga berbakti kepada empat hormatan kepada tiap kawan dan suka memaafkan. Kami santri aku hati berupati akan Salah. kita sanggup kebangkitan Islam. Apa panan? Menjadi pejuang kita sanggup kebangkitan Islam. Kalau kau jauh dari aku, dan hidupmu pasti akan sengsara. Macam di dunia rusak bina, di akhirat mendapat siksa. Macam di dunia rusak bina, di akhirat mendapat siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa susah, tapi itu Ustaz pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimallahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa rizni min dulumati wa minka pamana bina wa hibdul mursalina wa ilhama malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warjubni fahman. Allahumma nawwir qalbi binurika binuri hidayatika kama nawtal ardo binuri samsika abadan abadan. Wahai mugi Gusti ngacangkeun hate abdi kudu cang hidayah parinti Gusti. Betul Gusti tos nyaangkeun kana bumi ku panon poe Gusti cang ngabrak salawat. Rekam. Al-kalamu wa'aladu al-murakabu al-mubidu bilwadi wa aksamuhu al-atul ismun abilun wa harfun ja'alimana balismu yurabu bilabdi wa tanwini wa ruhul alibi wa lami wa huru bilabdi wa hiyami wa ila wa an wa ala wa fi wa ruka wal bau wa gafu wa lamu wa huru bilqasami wa hiya awahu wa ba'u wa ta'u wa bilu yurabu bikor wa sini wa saufa wa taita nasi sakinati wa harfu ma la yasuhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Babul irobi al-irobu huwa tagiru awahir kalimi litilafil awamili adahilati alaiha labdun al-kafirat sambuhu arba'atun rabun manasbun wa habdun wa jaimun falil asma'i min dalika rabu wa nasbun wa habdu la jajma fiha walil akali min dalika rabu wa nasbu wa jajmu ala habdu fiha babul irobi al-katil irobi arba'u ala
alamatin adomatu wawawu walipun Pamadomatu patakunu alamatan lirofipi Kilimi muprodi wajami takfiri wajami manasi salimi wabili mudari aladi lam yatasil biayiri kayu Wamawawu patakunu alamatan lirofipi Maudi ayati bijami munakari salimi wabila fayuh nasati wajia Wahamuka 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 wabuka wadumalin Wahalimu patakunu alamatan lirofipi Asma'i wasatan wa amalunu patakunu alamatan lirofipi Tibili mudari'i ila tasawati Domir tasiyati au domir jam'i au domir mu'anasati mu'tabati Kamsu alamatin apatatu walalifu akatratu wali'u akuruni Fahama patatu patakunu alamatan linasbi Salasati mawadi'at bilismi mufradi wajami taksiri wajami mu'anasi salimi wabili mudari'i alati lam yatasil biayiri sayawun Wa patakunu alamatan lirofipi Biasma'i wamsati Namuroyat wa baka wa ahuka wa ma asbaha dalika wa makasratu patakunu alamatan linasbi Bijami mudakari salimi wa amalyahu patakunu alamatan linasbi Bitumtani wajami wa maruluni payakunu alamatan linasbi Kurangkan itu ya Kafe, kafe, kafe,